Kubonakala izinto zimhambela kahle uMthandeni SK emva kwey'nkulumo azenze ey'nkundleni zokuxhumana njengoba usephinde waveza ukuthi sethole eminye imisebenzi ngaphesheya-ke laphana-ke ko-Swaziland-ke laphana-ke. Bafowethu, ake-ke nibingelele la kusiqiniseko esemedia baqala ukusijoyina kuleli khasi ngicela benze ubulungiswa-ke bacindezele button nga-subscribe-ke baphinde balayikhe lamavidiyo enginenzela wona. Bafowethu-ke izinto zikaMthandeni zivulekile njengoba eveze umbiko ukuthi-ke sebephinde bambiza ngaphesheya-ke laphana-ke. Uthe sekungene eminye imisebenzi-ke wathi-ke udingeka-ke ngaphesheya-ke le ko-Swaziland la kuzalwa khona-ke inkosi-ke uMrs Zulu-ke kaZwelithini. Inkulumo le ebhalwe uMthandeni SK laphana-ke wathi-ke laphana-ke bonke-ke labantu-ke bayamdinga laphayana-ke. Shuthi-ke uzobe edlala khona enandisa ashaya ama-hit akhe ajwayelekile. Le nto bafowethu-ke inhle kakhulu-ke uma siyibukisisa kahle njengoba-ke siyakhumbula bafowethu ukuthi-ke kunalokhu kukhuluma-ke akakwenza-ke ey'nkundleni zokuxhumana uMthandeni-ke ekhombisa ukuthi-ke laphana-ke ume kanjani-ke esayidini lakhe-ke ngokuthatha izinto-ke laphana-ke ngoba waveza ukuthi cha, akuwona wonke umuntu owonile kodwa-ke ingcosana egcina siyichaphazela abanye kuy'inkulumo-ke ebingeyakhe-ke u-SK-ke laphana-ke. Nakho ephinde ememezela ukuthi cha, bayamdinga futhi ngaphesheya-ke laphana-ke njengoba bencoma impatho yakhona ukuthi bamphathe kahle-ke eZimbabwe-ke sebephinde bambiza eSwaziland. Asazi bafethu kusho ukuthini lokho, kodwa-ke sikuthatha sekubene njengoba kunjalo-ke asidibane kwezinye engizokwenzela zona. Inhlanhla ithi tata emdletsheni bafethu, yizo lezo.